Haciye imyaka myinshi impaka ari zose kuhanuye indege y'uwari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Juvenal Habyarimana. Ni indege yahanuriwe ku kibuga cy'indege cya Kanombe mbere gato yuko ihagera aho yari iturutse iyarusha mu gihugu cya Tanzania. Iyi ndege rero kuva icyo gihe kugeza amagingo aya ngaya hakomeje kuba impaka zikomeye cyane ku waba warahanuye iyi ndege. Reka turebere hamwe uko Mubirigi Philippe Rentgens ndetse na Ngeze Hassan bacuze umugambi wo kugereka indege ya Habyarimana kuri FPR, ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ni indege yaguyemo abatari bake biganjemo itsinda ryari rikurikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na Perezida Ntaryamira Cyprien wayoboraga igihugu cy'u Burundi. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yatangaje ko Philippe Rentgens ukunda kumvikana ashyira imbere ingengabitekerezo ya Jenoside yakoranaga bya hafi na Ngeze Hassan wayoboraga ikinyamakuru Kangura cyakwirakwije urwango ku Batutsi ndetse banaca umugambi w'ikinyoma wo kubeshyira FPR Inkotanyi ko yagize uruhare mu guhanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana. Indege yari itwaye Juvenal Habyarimana yahanuwe mu ijoro ryo ku itariki ya 6 Mata umwaka w'1994. Jenoside yakorewe Abatutsi ihita ikorwa mu buryo bweruye mu gihugu hose bigizwemo uruhare n'abasirikare, abajandarume, interahamwe ndetse n'abandi. Minisitiri Dr Bizimana abinyujije kuri X yahoze ari Twitter yagaragaje ko Philippe Rentgens wanditse itegeko nshinga ry'u Rwanda ry'umwaka w'1978 yashyizemo ingingo zatumye ubutegetsi buriho bubona icyuho cyo gushyiraho amategeko akandamiza Abatutsi kugeza bakorewe Jenoside mu mwaka w'1994. Ati kuva mwaka w'1994 Umubirigi Philippe Rentgens yakomeje gushyigikira inshuti ze zagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, anabifashisha mu guhimbira ibinyoma FPR Inkotanyi ayishinja ibyaha biri ku rwego rw'ibya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni amayeri ye yo gushaka kweza abari abayobozi ku butegetsi bwa Habyarimana binyuze mu mugambi mu guhimba Jenoside ebyiri ngo aburizemo ukuri ku ruhare rw'abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi bakabagira inzirakarengane za FPR nk'aho nayo ari leta y'abajenosideri. Yatanze urugero ku mikoranire ya Ngeze Hassan wari umwanditsi mukuru w'igitangazamakuru Kangura ndetse na Rentgens by'umwihariko mu ibaruwa uyu Mubirigi yandikiye Ngeze Hassan ku itariki ya 9 Gicurasi umwaka w'1997. Kangura yari bogamiye ku butegetsi bwa Habyarimana bwashyiraga imbere inyungu z'abahutu. Yakwirakwije urwango ku Batutsi by'umwihariko muri nimero ya 06 yo mu Kuboza umwaka w'1990 isohora amategeko 10 y'abahutu yakanguriraga abantu urwango rushingiye ku moko. Ibaruwa igira iti byaba byiza cyane tubashije kwerekana uruhare rwa FPR mu gitero cyahanuye indege ya Perezida Habyarimana. Niba hari abakozi ba RTRM bari Nairobi wenda ushobora kubabaza tukareba niba igisubizo cy'ikibazo cyanjye gishobora kuboneka. Muri ibaruwa Philippe Rentgens amuhamiriza ko yiteguye guhura nawe cyangwa se abandi banyamakuru mu minsi mike. Minisitiri Bizimana yashimangiye ko Philippe Rentgens yandikiraga Ngeze Hassan amusaba gushinja FPR ibyaha nyamara atayobewe ingengabitekerezo ya Jenoside yamusabitse. Iperereza ku ihanurwa ryayo ryatangijwe n'Ubufaransa mu mwaka w'1998 nyuma y'uko imiryango y'abari bayirimo abayitwaraga n'abakozi bayo ibisabye. Muri 2012 kandi u Rwanda rwahaye rugari abacamanza b'Abafaransa Marc Travedice ndetse n'uwitwa Nathalie Po bashaka kugira mu gihugu ndetse batangaza ko ibisasu byarashe indege ya Habyarimana byaturutse mu kigo cya gisirikare cya Kanombe cyacungwaga n'abari murinda ko nta bihuriye n'ingabo za FPR Inkotanyi bivuga ko zari Masaka. Hari inyandiko z'urwego rushinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu mu Faransa zigaragaza ko icyo gihugu cyari gifite amakuru ku bahanuye indege ya Habyarimana guhera ku itariki ya 6 Mata umwaka w'1994. Mu iperereza ryakozwe n'ibinyamakuru Radio France ndetse na Mediapart byavumbuye inyandiko y'iki kigo yandikiye abarimo Perezida Mitterrand ku makuru uru rwego rwari rufite kuhanuye indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana. Inyandiko ibigaragaza niyo ku itariki 22 Nzeri mu kwezi kwa 9 mwaka w'1994 yashyizwe hanze na Minisiteri y'Ingabo ku itariki ya 17 Nzeri 2015 mu gihe cy'iperereza ryakorwaga n'abacamanza barimo Marc Travedice na Nathalie Po wahanuye indege ya Perezida Juvenal Habyarimana. Ivuga ko abayizanguni babiri ba Colonel Theoneste Bagosora wabuze ayobora ibiro bya Minisitiri w'Intebe naho hase rubuga aribo batanze itegeko ryo guhanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana. Kwa 12 Nyakanga umwaka w'1994 nyuma y'amezi abiri indege irashwe iki kigo nabwo yari yagaragaje ko
yahanuwe n'abahezanguni b'abahutu bagamije kwikiza perezida Habyarimana wari wemeye kumvikana na FPR Inkotanyi. Igishimangira ko abafaransa bari bazi neza ayo makuru ni uko indege ya Habyarimana ikimara kugwa aribo ba mbere bahageze, ndetse kandi binavugwa ko aribo bajyanye agasanduku k'umukara kayo kabika amakuru y'ingenzi y'ibyabaye ku ndege. Ngeze Hasani yarasanzwe ari umuhezanguni wanga abatutsi. Ngeze Hasani rero yakatiwe igifungo cy'imyaka 35 n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari bwarashyiriweho u Rwanda rwakoreraga i Arusha nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi n'ibyibasiye inyokomuntu. Indi nyandiko yanditswe na Philippe Laurent Jens igaragaza ko mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu Bugesera mwaka w'1992 Ngeze Hasani yabugizemo uruhare rutaziguye. Igira iti muri Werurwe mwaka w'1992 intera hamwe n'abasirikare mu barinda perezida nabo mu nkambi ya Mayuya babarirwa muri 75 boherejwe mu Bugesera. Abasirikare bari bambaye imyambaro ya gisivile bafite ibyuma n'imbunda za masotera. Abagombaga kwitambika iki gikorwa by'umwihariko abayobozi mu bushinjacyaha bukuru n'abayobozi muri polisi bari babanje kwimurirwa ahandi. Abagizi ba nabi batwawe mu modoka z'abakozi ba leta. Lisansi yari ikenewe yatanzwe na M no kuvuga Rwabukumba ndetse na Nzirorera, ndetse bivugwa ko yatwawe na Ngeze Hasani ikabikwa mu rugo rwa Rwabukumba. Bageze igashora abasirikare intera hamwe bafatanyije n'intera hamwe zo mu gace n'abaturage bagabye igitero ku miryango y'abatutsi yari ituye aho n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuva ubwo bwicanyi bukwira hose. Iyi nyandiko igaragaza uburyo inzego zimwe zagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi zitanga imodoka zatwaye abicanyi, gutanga lisansi no gucumbikira abagizi ba nabi muri hoteli nziza. Iti abagizi ba nabi bahawe aho kuba heza cyane. Ngeze Hasani umwanditsi mukuru wa Kangura wagize uruhare mu byabereye mu Bugesera yaje kundeba muri hoteli. Dr Bizimana yashimangiye ko Ngeze Hasani uwo Philippe Laurent Jens yashatse gukorana nawe nyuma y'ihagarikwa rya jenoside yakorewe abatutsi, amushishikariza ko bafatanya ngo bashinje ibyaha FPR. Ni umunyabyaha ruharwa kuko uruhare mu itegura n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside rwagaragaye cyane kuva mwaka w'1990. Hasani Ngeze yavutse ku 25 Ukuboza mwaka w'1957 avukira mu karere ka Rubavu umurenge wa Gisenyi. Hasani azwiho kuba amacakubiri abicishije mu kinyamakuru Kangura ashinze mwaka w'1990. Uyu mugabo kandi azwiho kuba yarakoze mu kigo cy'igihugu cyari gishinzwe imodoka zitwara abagenzi cya Onatracom. Hasani azwiho kuba ariwe wanditse amategeko 10 y'abahutu mu Kuboza mwaka w'1990, akaba yarabibaga urwango hagati y'abahutu bagombaga kwanga abatutsi. Kangura ikinyamakuru Ngeze Hasani yari yabereye umuyobozi mukuru cyaterwaga inkunga ikomeye n'ishyaka rya MRND ryari irya perezida Habyarimana. Mu mwaka w'1993 Ngeze Hasani yagize imigabane kuri televiziyo ya RTRM nayo yari ihuje ingengabitekerezo na Kangura. Muri jenoside Ngeze Hasani yagiye atanga ahangaha kuri RTRM amazina y'abatutsi bagombaga kwicwa, cyane cyane akaba yaratangaga ayo mu prefecture Gisenyi yakomokagamo. Ayo mazina yayavugaga ku mugaragaro kuri RTRM. Muri Kamena mwaka w'1994 Ngeze yaje guhungira i Mombasa muri Kenya. Mu mwaka wa 2003 aza gufungwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, aburanishwa muri 7 rwabanje kandi kumuhamya ibyaha rumuhanisha gufungwa burundu, ariko mu bujurire bwamuranishije n'umucamanza Todor Meron ahanishwa gufungwa imyaka 35. Duhindure ingingo tuve kuri inkuru ya Ngeze Hasani ndetse n'ibyanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana Ece mu gihugu cya Tanzania. Babwire ko Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje ko iki gihugu kizagorwa no kubona inguzanyo zigifasha gushyira mu bikorwa imishinga y'iterambere bitewe n'imyigaragambyo iherutse guhuza abamagana amatora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki 29 Ukwakira 2025. Imyigaragambyo yabereye mu mijyi ikomeye ya Tanzania irimo Dar es Salaam, Dodoma na Arusha. Kuva ku munsi w'amatora abayitabiriye basabaga leta gufungura batavuganwe nayo barimo Tundu Lissu ishyaka Chadema kugira ngo bahatane na Perezida Samia Suluhu Hassan. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ryatangaje ko imyigaragambyo yaranzwe n'urugomo ku ruhande rw'abaturage n'abashinzwe umutekano. Ishobora kuba rero kandi yarapfiriyemo abantu barenga 1000. Perezida Samia ubwo yakiraga indahiro z'abagize guverinoma ya Tanzania ku itariki ya 18 Ugushyingo 2025 yatangaje ko imyigaragambyo yahindanyije bikomeye cyane isura y'igihugu mu bijyanye n'umutekano kandi ko bizakigiraho ingaruka mbi mu rwego rw'ubukungu. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko ubusanzwe iyo manda yabaga igiye gutangira amahanga n'imiryango mpuzamahanga byabahaga Tanzania inguzanyo ziyifasha gushyira mu bikorwa gahunda z'iterambere, ariko kuri inshuro bishobora guhinduka.
ati twitegaga cyane inguzanyo ziva mu mahanga ariko ibyabaye byarindimuye icyizere twari dufite, twabonaga inguzanyo kubera umutekano n'iterambere twagezeho ariko ishyano twikururiye rizaba imbogamizi. Perezida Samia yamenyesheje abaminisitiri barahiye ko ikigiye gukurikiraho ari uko Tanzania yishakamo ubushobozi mu butunzi Imana yihaye kugira ngo rero ishobore kuziba icyuho cy'izi nguzanyo nk'uko yagiye abishimangira. Tuyasoreze kuri iyi nkuru mbabwire ko Minisiteri y'Ubuzima muri Libani yatangaje ko igitero cy'indege Israel yagabye mu nkambi icumbikiwemo impunzi z'Abanyapalestine kuwa kabiri tariki ya 18 Ugushyingo 2025 cyahitanye abagera kuri 13 abandi benshi barakomereka. Iyi minisiteri yavuze ko iki gitero cy'indege cyagabwe ku nkambi yitwa Ain al-Harwe iherereye mu mujyi wa Sidon mu majyepfo ya Liban ndetse isaba abantu ko batanga amaraso kubera ko hari abakomeretse bikomeye. Amakuru dukesha biro ntaramakuru byo muri Liban avuga ko ibyo bitero byari by'indege zitagira abapilote bikaba kandi byagabwe ku modoka yari iri hafi y'umusigiti wa Al-Walid uherereye muri iyi nkambi. Nyuma y'icyo gitero igisirikare cya Israel cyongeye kandi gutera ibisaso byo mu bwoko bwa misile muri uwo musigiti nk'uko amakuru abivuga. Igisirikare cya Israel kandi cyatangaje ko icyo gitero cyari kigambiriye aho umutwe wa Hamas witoreza ndetse unategurira ibitero by'ubwiyahuzi kuri Israel. Kiti igitero twakigabye aho umutwe wa Hamas witoreza ndetse naho utegurira ibitero by'ubwiyahuzi ku gisirikare cyacu ndetse na leta ya Israel. Igisirikare cyacu kizakomeza ibikorwa bya Hamas muri Liban ndetse n'ahandi hose uyu mutwe uzajya ukorera. Ntabwo ari ubwa mbere Israel igabye igitero kuri iyi nkambi kubera ko mu Kwakira 24 yagabyemo ibitero aho yavugaga ko byari bigambiriye umutwe w'inyeshyamba wo muri Palestine witwa Al-Aqsa. Ishami rya Loni rishinzwe kwita ku mpunzi zo muri Palestine UNRWA bigaragaza ko impunzi z'Abanyapalestine ziba muri iyi nkambi yitwa zagezemo rero mu mwaka w'1948 zivuye muri Palestine. Reka ambashimire cyane mbifurize gukomeza kugira ibihe